استودیو رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپینرین می هیجال هر دری دنباش نهادا ما پیشکش کرنا بودتنا دمشمیر دویا فرمو سنوچا لباجار قامشلو امینداریا گشتی آن کسی جوینا خوکر و هلوستا خویا فرمی درباره چند پرسیاره که راگاند شاندک جدسته دانوستان کارا اپوزیسیونا سوریه گشت هولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانê. ئیلهام ئەحمەد دەبێژە پێویستە شەر ناوبەراوان و تورکیە دەبداوی وەرە و سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترامپ نیازە خۆیان ڤەکشانە هێزن وڵاتی خۆشی سووریێ نو کرد. شاندەکە رووسیل گەلجیگیرێ وەزیرێ دەرڤەیە تورکیە سادەت ئۆناڵ لە ئەنقەرایە پرسا دەستپێکردنا کومیتە دەستوورە سووریێ زووترین دەمدە گەنگەشە کرد. دەم باش. دوه لباجار قامشلوی روجاوای کردستانی امینداریا گشتی یا انجمن نشمانیا کرد لسوریه جوینا خوکر هلوستا خویا فرمی درباره چند پرسیارگی راگهاند جوینا انکسه بحثا سردانا شان داویش بو هرما کردستانی و دست پشخریا کنکیو چاوانیا برسفدانا هنک خالن و مینا آزاد کرنا گردیان و کرنا اوفیسان و چند خالندن کر شاندک جدسته دانوستاندکاریا اپوزیسیونا سوریه گهشت هولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانê. دو شاندک جدسته دانوستاندکاریا اپوزیسیونا سوریه کوژ دکتۆر نەسر الحەریری، عەبدولجەبار العەگێدی و قاسم الخەتیب و ڕوبا حەبوش هەر یەک ji براهیم برۆ و حەواس عەگید پێک دەهات گەیشتە هەولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانê. li gorî zaniyarên rêbaz ku biryara ewşand bi Serok Mesûd Barzanî re bicive. Herwiha hejmarek hevdîtinan pêk bîne ku têde pêşhata û rewşa Sûriye û Rojavaya Kurdistanê rewşa herêmê werin gengeşekirin. Hevseroka hevbeş ya Mesedê İlham Ehmed amadekariyên xwe ji danûstandinan bi Tirkiye re daxuya kirin. Ku di heman demê de ragihandbû ku ew hêzên pêşmergeyên roj napejirînin. پشتی نپژراندنا هفسروکە هەفبەشی ئەنجومەنە سووریا دەموقراتیک ji vekera hêzên pêşmergeyên roj ji bo beravaniya xakaxwe li Rojavayê Kurdistanê bikin di heman seredana xwe de bû yekem car amadekariyên xwe ji bo danûstandinan bi Tirkiye re bikin danaxuya kirin. Di çarçoveya beşdariyê di semînarekê de li navenda Rojhilata Navîn ya lêkolînan li Washingtona paytexta Amerîkayê İlham Ehmed hevseroka hevbeş ya Encumena Sûriya Demokratîk dawî bişer û nakokiyan navbera wan û Tirkiyeyê de were û ew nealiyakin ji şerê li dar li Tirkiyeyê de. Ehmed herwiha balkişan serwiyekê ku Amerîka dixwaze rola xwe rabe da ku diyalog navbera wan û Tirkiyeyê de dest pê bike û doseyê navbera her du aliyan de çareser bikin. Daxuyaniyên wisa yên fermî ji Encumena Sûriya Demokratîk ku baskê siyasî ya Qesedê ye li ser zarê hevseroka wê encûmenê bû yekem car derdikevin û amadekariyên xwe ji bo danûstandinan bi Tirkiye re eşkere dibin. Di heman seredanê de İlham Ehmed diyar kiribû ku ew hêzên pêşmergeyên roj di nava xaka Rojavayê Kurdistanê de napejirînin. Hêzên ku ji kur û keçên Rojavayê Kurdistanê pêk tên û ji destpêka Şûraşa Sûriyê ji sala 2012 de li herêma Kurdistanê têne meşqkirin û rahînankirin û herdem amadekariyên xwe ji bo çûna xaka xwe didin xuyakirin. Lê peyedê û beşên wê yên siyasî û leşkerî yên cor bi cor şebîheyên rejîmê Sanadiyet û Ereban di nava xwe de pêşwaziyê lê dikin bi tenê hêzên ku bi akademî hatine ragihandin û di şerê dijî Daişê û Heşda Şeibî de beşdar kirine napejirînin. Serokê Amerîka Donald Trump niyaza xwe ya vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê nû kir piştî redkirina Encumena Pîran ya Amerîka ji heman biryarê re. Serokê Amerîka Donald Trump niyaza xwe ya vekêşana hêzên welatê xwe ji Sûriyê nû kir piştî redkirina Encumena Pîran ya heman welatî ji heman biryarê re. Trump di rûpela xwe ya mîdya civakî Twitter de doh nivîsand ku wî mîrateke ji gelemşeyê li Sûriye û Efxanistanê wergirtiye û wî di hilmeta xwe ya hilbijartinan de gotibû ku divê ev ceng raweste. Trump serbar kir ku Sûriyê dagirtî bû bi endamê rêxistina terorîstiya Daişê di ser dema wî de û niha jî 100% Daeş hatiye têk birin. Trump tekez kir ku dem hatiye ew vegerin welatê xwe û dest bi bikaranîna perê hikûmeta Amerîka bi hoşmendî bikin. Ew yek hat piştî dengdana bêhteriya endamên Encumena Pîran ya Amerîka di jî biryara vekêşana Amerîka ji Sûriyê ya ku Trump ji nişka ve dabû di 19 heyva borî de. Di wê civîna ku Encumena Pîran li dar xistibû ji bo dengdan li ser derxistina biryarekê ku rêgiriyê li biryara vekêşana Amerîka bike, ew biryar hate erêkirin ji aliyê 68 endamên Encumena Pîran ve beramberî 23 dengên redkirinê.
هەروەها ئەو بریارە ئەنجومەنا پیرانی ئەمریکا هۆشداری ددە ji biryara Trump û dibîne ku erkê hêzên Amerîka li Sûriye û Efxanistanê hîn bi dawî nehatiye. Tevî ku ew biryara Encûmena Pîran ne cihê pabendiyê yêjaliyê Serokê Emerîka ve lê fişareke mezin e li ser Trump derbarê siyaseta wî ya derve. Bi taybet ku Encûmena Pîran niha bihteriya endamê wê ji Partiya Cemawerî ne ya ku Trump bixwe endamê wê ye. وزارتا درویا روسیه را گهاند که شاندک روسی لگل جگیر وزیر دروی ترکیه سادات اونال لانقره پرسا دستپیکرنا کمیتا دستور سوریه دزوترین دمده گنگ شکر. دداخویانیه که ده وزارتا دروی روسیه گوت که الکساندر لاورنتیف شاندی سروک روسیه تایبج با سوریه جگیر وزیر دروی روسیه سرگی فرشینین ده چارچوفه شاندک وزارتا هفبش ده دانوستاندن لگلونرین آلیه ترکیه به سرکردهاتیا سادات اونال جگیر وزیر دروی ترکیه کرن. لگوری اجانسا روسیا تودهی بلاف کریه دانوستاندن درباره روشا سوریهان هاو کارن گرنگ و پیویست بو پیشخستنا پروسه سیاسی دناو ده دستپیکرنا کمیتا دستورا سوریه دزوترین دم ده و قوناغا که گرنگ جبو چاره سر کرنا کریزا سوریه بون. نونره یکیتیا اوروپای اولهیو سیاستا درو فدریکا موگرینی راگهاند که یکیتیا اوروپای ده کنگره یکی درباره پاشاروژا سوریه جه 12 تا 14 آدارا بیل بروکسل لدار بخه. لگوری هجمارک آژانس نافدولتی و هرمی دوه بلاف کرن که موگرینی دداویا جوینا وزیرین دروین ولات یکیتیا اوروپا ده تکس کر که اوی سیامین کنگره درباره سوریه لبروکسل بریک خستن بکه. سربار کر که پیوندیل گل شاندی نافدولتی تایبت با سوریه گر بدرسون را کریه. هفنرینن خواه درباره چاوانیا سوده جوه کنگره لسر آستالیکارین مرووی و پشتاوانیا گوهرتنا سیاسی لسوریه و رولان توینیه گرتید و درباره ده به هف گوهرتن گوتو بیش کرن. ریخستنا هولیره یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا به هماهنگیل گل پیمانگها بدرخان یا زمان کردی خولکا فیرکرنا زمان کردی لهولیره بداوی آنی. خولج آلیه ماموسته خوله اندزیار هوزان دیر شوی و جبریا دومهان و لدورا کسنزان ده داین و بیستو دکچ و جن تیده باش داربون. دول اوفیسار خستنه یا پدکسیل هولیره بسر پرشتیا مصطفى بادینی اندام انجمن هرمی یا پدکسیو با آمده بونا هجمارک سرکرده و کادرین پدکسی باورنامه در چونه هاتن بلاف کرن. امید میری میرا جلالت بجید بن ودهن خلی زمانی کردی بنابی پیروز تین خلق کرن و خبات امروز که پارتی و حزب استقلالی یخولن گشتن زمانی کردی به بردوام آرکی که اخلاقی پاراستنا ناس تمام یعنی ستونی بنگهی وقت ملت کی دست نشان ببینی سر خاکا و یکمین خدای زمان بید. به چارچوبه وان دولت مندانیتی کردستان همون و ملت دنیا و سیاست کنی دیکتاتورانه بیده حیلی او سیاست وان سر نکردن بنابراین کنو خوات آوان شهیده آوان شورشگرا آوان خوات کرایی و مثل خاکا و رژیم و ناسنامه که دولمن و زنگین و برنگین و جمعه جیش انازی و سپاس. Ve Bursa'da 22 Jülküçe Sanadarı ve Rojava Kırgızistan'ı Azeri'nin amada bu asayette Azman Ekürt'i bidavi kırın ve Duyjur'a Benşeme Suriye'ye yek dağlarımızda Azmun Avan bir rejime bavarname alesar belaf kırın am bhevina aliyye kanidar van kursan kutbetevir ve bardavam bikiniz ber bu pivistiya sanadarı me بودن به فیربود به کرنا زمان بیلایی که هست. از بنابر خود نام هوای خواهی بجایی که اساس زمان کردی بود اسپاسیا هاتون آورد کن اسپاسیا اسنا کالریا بندیا کسرات گودار و شوپینرین ریباز بولتنا دمجمیر دو بداوی هات سپاس بو شوپاندن و هر شاد و بختور بن.